muto, šefke tramadami. Nije sigurni da razmisli, a već je bio u kombiju koji pura prema gradu. Stigla su i prva pisma od njega, isto je da je često ispatičana. Da voda holandske bakice i da prodaje porno filmove. Stane se za kino poludila, a ja sam bio ponosan na njega, jer moj poraz živi od starog pravila. Šta? Reci hađija, ajmo, 1, 2, 3, moj poraz živi od starog pravila. Nisi poz, nisi hađija. A onda izglasa od njega neki čovjek donese staro primjenja barata. Kaže, ovo šalje šefke Ramadani, toliko valjda košta život vani. Nek kaže da je htio da se osamostali, nek vidi